O taku mahi tūturu, mahi hangi, tata 45, 50 ngā tau, ko te mahi rangatira. Arohatu tēnei marae, 20 years in the build. Kore whakapiripiri mai ngā young fellas ki te kāinga, ka hore mōhio ki te mahi hangi. Hoki mai ki te marae, ke ako nohi a koe, ko wai koe. This is how we manaki people. Ko te tikanga ki te whakaako tunu ki aku iramutu, I roto I tāmatu whānau. Ka whai hua te inamata o Ngāti Whātua ki Kaipara no hoki. Well, one day, I'm going to be one of those kaumātuas. Koe tēnā te tikanga tōku pāpā. E tapu ana te hangi. Ko te mea nui ki te manaki ki ngā whānau. Next generation coming up, oh well, that's us. Ko atanui te maunga, ko Hōtea te awa, ko Kaipara te moana, ko Ngāti Hine te hapu, me Ngāti Rango, ko Ngāti Whātua te iwi. Thanks, mate. Ka mihi. Ko tōku ingoa, ko Richard Nahi. Nui tēnei kaupapa rangatira. He tikanga mo te mana o te marae, te mana o te whānau, te mana o te whenua, te mana o ngā kaumātua. Ke pupuri ana te tikanga o rātou, te maharatanga o rātou. Hara mai, te whānau, hara mai. Thank you for coming out this morning. This is for us as the Hau Kāinga to get a physical, mental picture and feel of what we will step into on Saturday morning. Engari, papai ana te maharatanga I rātou. Papai nai nei nā, kia kaha nei mātou, kia hoki mai anō ngā rangatahi ki te kāinga. Ko tēnei kaupapa o te kāinga, he marae hau, te kaora marae. When you're in the dark and the sun comes up, you transition physically into a new day. Potne, into a new beginning, into this case, the birthing of something brand new. Marama? So our ancestor, or the house, is brand new, unborn. But on that morning, we will pull this whare from the kōpū of purity into the world of light. Ko te whare tēnei o te kiora. Ko te whare tēnei o kākanui, ko te whare tēnei o Ngāti Rango. This whare has tikanga in it, has kawa in it, has ancestry in it, it has our identity in it. Ko ngā ringa me ngā waiwai I whakaritia tēnei wāhi, hei pākainga, hei wāhi noho mā mātou. Ki te kore he whare, enau ka pēhia nei ngā tāngata o te rohi nei. Haunga I e rātu o ngā marae, he wāhi haumaru te marae, he wāhi ka whakatūria ngā wānanga. Mo te roanga o aua rua te kautau, kāre he wānanga I kone. Kāre he mātauranga e whāngai ake ki ngā reanga o te rohi nei. Roa rawa te wā, ka rawa te ngākau, ngā whānau o tēnei wāhi he, Ngāti Rango. Ko te mea nui e pāna te hakapureatanga o tēnei marae hau, mo te Hau Kāinga. Ko Ngāti Rango, te hapu, ko Ngāti Whātua te iwi. Yeah, so we're doing a free plat. Oh, yeah. Te hokinga mai ki te whānau me ngā hakatupuranga o te ao, e pāna te tikanga mo te marae kia mautunu ana te mana I runga I te mea nui te manakitanga, me te hakakotahi neitanga. Me pēhea te kaiarahitanga mo te ao. Ka tai atu
25, 50 years time, ko wei, me peha. I want us all, Ngāti Rango, Ngāti Whātua, home, all here, let's take part in the ceremony of our formal opening of our marae. After the formal ceremony, 90% of us back to mahi. We're going to have more than 1,000 people, eh? And we show them, boom, this is how Te Kia ora, this is how Ngāti Rango, this is how we Manaki people. A hikaka katoa, ngā whānui, wā rātou tautoko mai, pehia nei, maurea mai, ngā pūkenga tunu kai, ngā pūkenga whakarite hangi, ngā pūkenga whānui, hei oranga mo te marae, hei oranga hoki mo te hapu. Koe tēnā te mea nui mō tēnei marae, me ngā marae katoa. Te hoki mai anō ki te tautoko, ki tēnei marae. Mō tā rātou tamariki mokopuna. I te ao hurihuri i tēnei wā. Ai, pai mō te hapu, pai mō te iwi. Ko taku mahi tūturu, mahi roto i te kauta. E tohu i oku mātua, te mea nui tōku pāpa tēnā. Ai, e whai atu anau ki aia, i muri i te wharekai, mahi hāngi, e ngā mahi katoa ki runga i ngā marae. Tēnā mahi i whakako mai tōku matua, me ngā mātua o te kāinga. O tata 45, 50 ngā tau hoki mai au ki te kāinga mō ngā mate. Haere anō ki te taha o ngā mātua e pāna tā rātou mahi hāngi, mahi patu hipi, patu pōka, me ngā biti katoa. Tā rātou mahi hāngi mō te whāngai ngā hui. Nā koe tēnā te tīmata tangata ku wānangai i Wainganui a rātou, i roto i ngā hāngi katoa. Tōku pāpa, mahi anau ki tōna taha e ono ngā tau. Ona whakākotanga kia hau nei nā. Okay, you both, if we can take that over there. Nā koe tēnā taku mōhiotanga, must be pai ana taku mahi ki tāna taha. Nā ka pai hatu tōku pāpa. E waiho te ana tēnā mahi kia hau nei nā ki te arahi ki tā tātou whānau. Ko tēnā mōhio anau, ko tāna wehe atu, ka pai tā mātou mai. So that it just folds over to be able to do it. Okay. Te mea tino whakahira ira tēnei kaupapa, i te mea koroa nei tātou e tatara ana kia oti te hanga o tō tātou nei whare. Nō reira, me kātika me tai mai tātou ki te hāpai tēnei kaupapa, kia hāpai o muri me ki mō rātou ngā amorangi o mua. Open end basket. Aia. Okay. Yep. Ngā tikanga o te hāngi ki te hakakotahi nei te whānau. It's all clean. Ko te whānau e hihi ana rātou ki te mahi hāngi, aro hātu. Wei tahi atu ngā whānau ka hore mōhio. Just cutting it up, the ends and tail ends, and cutting them into good pieces. Just one, bro. Just one. Just one, yeah. Koe e tēnā te tikanga tōku pāpa. E tapu ana te hāngi. Ko te mea nui ki te manaki ki ngā whānau. Koe ana te tikanga kei roto i au. So that'll be the last. This is the last of the lamb. E tapu ana ki te kōrero ki tā tātou whānau. Te hoki mai koutou ki te kāinga ki te ako. Nā e nei nā. Mō te aha, mō tō marae. Ko te mea nui te hāngi, e mahi rangatira. Te haere ake ki te mea ki te
E rapu ana ngā manuka, ko ia tēnā taraku rangatira mō ngā hāngi. Hoki mai ki te marae, mahi ai, me ngā kohatu, me ngā koha o te kāwanatanga o ngā railway irons i ngā mea katoa. Ko te mea nui, tēnei rā, ke haere mai ake nei mātou ki te mahitahi, tēnā mahi, rangatira. U papai ana te wera tanga o ngā kohatu me ngā rino. Wena ngā mahi o te whakakotanga o ko mātua, me tōku pāpā. Ko wei te rangatira o te hāngi, ko koe tēnā. Engari ko te mea nui, te haerenga mai ake tō whānau, ki te awhi, mā tātou tēnā mahi. Koe nā tēnā, tō hohunutanga ki te whakako ki tā tātou ngā rangatahi i nā e nei nā. Mōki nei, i timata te hanga o tēnei whare i mua i tōku whānau mai. Nō reira, tōku oranga katoa kua hanga kore tōku marae. Nō reira, ina nahi rā i te mātakitaki au i ngā tamariki e tākoro ana i runga i te karaihe i āhua moki ai ki tērā āhuatanga rā te mea. Kaore au i tipu ki te marae, i tipu au ki te kāinga, ki te taone. Nā runga anō, kua hoki mai tērā āhuatanga ki a tātou o Ngāti Rango, kua tino harikoa te ngākau i te mea kātipu o mātou tamariki, kātipu te ao pōpō i runga i te marae, ki te kēhine, ki te kāpāk. E mea tino whakahirahira i te mea kua whakarite tēnei mo te ao pōpō. Ka whai hua te inamata o Ngāti Whātua ki Kaipara anō hoki. There's a generation of young people who have actually missed out, and to enable us to come together, not only as Kākanui, but as Ngāti Rango, and to strengthen our place here as a tribe. So, next generation coming up, oh well, that's us. Ko ngā tamariki o nāia nei, ka kitia, kai te rongo hoki rātou i te roanga o te noho marae kore. Mā kōna kei hia ake rānei tā rātou ako i wā rātou tupuna i te inga pūrākau o tēnei rohi. Okay, that'll do. Okay, guys, whatever sheets we got left, ka pai tēnā, let's cover it and see how we go. Kāore he wāhi tuatu i te marae. Te noho tahi a te mokopuna me ngā kuia karaua. He wānanga rawa atu tērā. Okay, over the top, mate, over the top. Mei kore ko tō tātou marae. Me hoki anō ki a Auntie Siri me matua kūkara. E hara tērā te huarahi mātā o te Māori. Hoki mai ki te marae, ke ako nō hea koe, ko wai koe. Ko te mea nui, ke mautunu ana te mana o ngā akonga o ngā mātua kia mātou, nā koe tēnā. Aro hātu tēnei marae, 20 years in the build. So kore whakapiripiri mai ngā young fellas ki te kāinga, ka hore mōhio ki te mahi hāngi, because we haven't had a marae for that period of time. So we got he wānanga kia rātu, ki te whakaako kia rātu me pēhea. Puke ngā nui tērā. E mai rā no tērā nanakia tērā hautipua i wēpua mātou tau. Kia whai tētai pūnaha. He momo perfectionist ia. Mena ki hai o riwai e tika ana, ka whākina. Ka whanahia te tau, ka kuku me te taringa. He akoranga nui tērā. Mō te ao nehe, engari e nei wā, kua ngā wari ake ia.
kua tōtō mai ngā maihara nui me ki ki tōna taha mo tēnei kaupapa nui. Eha, kia tūwhera hia tōna pukapuka, tōna ki te mātauranga, hei akoranga, hei kai hoki mā ngā taiohi o te nai nei. Ko te mea nui, ka hoki mai au ki te kāinga, kia noho ai ki te tautoko ki tā tātou whānau. Ko te tikanga ki te whakaako tunu ki aku iramutu, i roto i tā mātou whānau. Haere mai koutou e te whānau, e nā, e whakaako kia rātu me pēhea, me pēhea. Yoro moko puna. Tēnei te mea te whakaakotanga o tō karani pāpa ki ahau nina, nā, e tuku nātu tēnei wā ki a koutou. So koe tēnā te tikanga, ki te haere tonu i te whakaakotanga tēnā ki tēnā haka tupuranga, ki tēnā haka tupuranga. Koe tēnā te mea nei. So when you combine all those treasures of learning from the older generation, and those are the taonga that you have. So it's our responsibility to make sure that we train the next generation, because our days are just about over in terms of the physical mahi, and the demand to do this type of mahi is quite demanding. Ka pai? So I'm in my mid-60s now. My father retired in his 50s, only because he taught me, and then I carried the mahi on. And so when we teach, we want to be able to pass it on to the next generation. So kia koutou wena. Pai rau atu te kite i e rā o ngā maihara nui e mahitahi ana ki te e rā hautipua. Me te hikaka hoki. E hare te amuamu te kai, ko te katakata te kai. Nō reira, i rongo te harikoa, aha koa te aua, te nui o te mahi. Kei te rongo tonu, te harikoa o te tangata. O ngā āpōpō me ki. E ako ana i era tūmomo mahi o te hangi. E hara ko te hangi anake, te mahi nui o tēnei wāhi o te marae. Kei ngā kokona rātau, e whakatū ana te tiniti. E whakarite ana mo te tūwheratanga. Tākoro ana me ngā nohi nei. E mā kona, ka pua wai wā tātou āpōpō ki tēnei ao, Māori o tāu. Mātua's next top models. Ko tēnā wai maari nei mātou, e haka tupu ake nei nā i roto i te kāinga, kia mōhio ai ko wai ngā kaumātua e taua wā. Te toko maha, e ngā kaumātua e taua wā. Te haere ake ki ngā hui, ko rātu ki reira, o i reira hoki ki te manaki te marae, te manaki te arahitanga i ngā mea katoa. Ki te wera ei. Ko te mea nui te whakaakotanga o oku mātua, te mea te tikanga. Mahara nau te haerengaia ki tēnā hui, ki te tautoko i a rātou, ko hoha nau e pāna te maranga, te moata, te haere ake ki ngā hui. Engari, ko te mea nui, aroha atu i nā e nina, te maharatanga, te mautunu ana ki tā tātou tikanga. So you lead the hangi in such a way that you're teaching others as well. And so it's really good to see that what's happened here, we've got a good outcome. And only because we've had the right resources. Ka pai tēnā. Aroha atu ki a mātou i nai nina, te toko maha, ko haere, ki tua o tārai ki te kāinga hakamutunga. Engari, kei te haere tonu, kua hau anahe i roto i tā mātou kāinga, ai ko tatangi ana te matenga o ngā kaumātua. Mahara anau tōku karani, i taua wā hoki te mahara e te mokoitanga i runga i aia. Ko mate katoa o ngā hakatupuranga. Tana mea ke kia hau e moke anau mo aku hakatupuranga. Moke ki te kōrero. Kōrero te reo Māori, kōrero i ngā tikanga.
e ngā mea katoa. Engari, ka tai atu ki tēnei wā kia hau nena, ai, mahara no ngā kupu i rungo i te moke-moketanga. Ka hore au e moke-moke ana, e pā ana te tautokotanga tonu kia hau aku whānau. Engari, moke-moke ana, hai. Moke-moke ana mo aku kaubātua. I whakako mai rātou ki ahu. Mō ngā tātaitanga, ngā whakapapa me ngā kupu o rātou. Ai, moke ana po rātou. Koe te mea nui. Engari, ko te mea nui kia kaha tonu tātou. Ki te āwhina, ki te tahi atu. Koe tēnā te mea nui. Aroha mai. Pai te kaha o ngā kupu e whakako mai rauta ki ahau. Engari, ka kahari. He's such a knowledgeable fella, so perfect man to learn off. But one day, I'm going to be one of those kaumātuas and be passing on that knowledge too. Pai, perfect. Pai no atu. Engari, ko te mea nui, ke kona aku whānau, ki te tautoko kia hau nina. Kia haka kotahi nei te kaupapa, e ngā mea katoa, kia kōrero, pai mō te ngāku. Pai e kore moke ana te tautoko mai aku whānau kia hau. Ki te tū, tetahi marae ki tō wāhi, ki tō papakainga. Ko ia tērā he tohu, kia hoki mai te whānau e noho mai. Tawhiti, tā wāhi rānei, kia hoki mai rātou, kia whakamahana anō i tō rātou ake ukaipō meki, wa rātou whare. Nō reira, he mea whakahira tēnei te mea whare tupuna, te whare kai o tirā te marae, katoa. He wāhi, hei wānanga.
he wāhi e whakawhanaunga. Anō reire koe nei ngā kai matua o tāua te Māori, a tēnei mea te whanaungatanga, a kia mōhio nōhia. Nō reira koe te wahi e ako ai, e hara mō ngā tamariki anaki. He wāhi koe nei titahi anō kura, he whare wānanga anō tēnei. He oranga a iwi, he oranga a hapu, he oranga a tangata. Taku moia o tā tātou haka tupuranga o te ao. Te kaha ki te mau, te pana o te reo, o tā tātou tikanga, o te tikanga o ngā mahi. Ngā mahi ki te tautoko ake tō whānau, ngā tamariki mokopuna, e whāngai atu. Pull it slowly. Oh, that smells beautiful. Ki te hari koa tō oranga o te ao. E tino mōhio nei nā mātou, ko te tikanga o te iwi Māori, ka nui tēnā mai. Engari, ko te mea nui, ko te whanungatanga ki te tahi atu. I tā mātou whanunga i roto ki tā wāhi, ko ei rātou. Te hoki o mai rātou ki kone ki te kāinga, ki te whakawhanungatanga i ngā mea kata. E kia mautunu ana te tā tātou tikanga o tātou tūpuna mātou. Whai tēnā. Tuku ahau kia hikoia ko tēnei mea ko te kotahitanga. Tuku ahau kia hikoia ko tēnei mea ko he hakaputanga. I ki ai ki te ao ko hau te rangatira I runga I nei whenua. Ko te mana motuhake o te iwi Māori I tēnei wā tonu kei te ringa o te kāwanatanga. Āhuatangi anau I te mea e hikoi tonu ana tō mātou iwi. E hikoi tonu ana tō mātou iwi. Ko tētahi o ka whāinga matua. Tuatahi, ko te aru I te ora, aha ko te aha. Engari, ko te whāngai I te horopaki me ngā kōrero e mōhio ai tātou te iwi Māori, haha I pēnei rawa ai tātou.